nyual me lo Ngechiin Papu aber nyo Papu ikokome mier bedingo. Papa ber mier ngeni ture mier beda ber kita da buku ma ko kere en mier ben ngata me tuti cha tek meneno ni pues mero ber pues aber pues ti jam du pues ti chiem pues me burra ber pues me yele men ngo kabur peni kai gero ti baren ti on kadi wa dumi romo gera ber re yubu te ber chi lang put ber ngo pues aber ay kirin papu yen ka yini wore re mero ko te du kuna de go ba go ni nga lo kan yini ta nga yini pie ke ra be lo turi do ha a yini pe ni ga lo kan yini de lo kan e di kan yini lo ni lo aber do lo ya be te lo ken mer mi pasini mara mi utini mara mi shegi mara ke di family ni du ke nge kita me lo ke di lo ki muolo lo ki woro kadang ginora yini neno ni uti mara atina titwer me ko bini baba an girno pe amaro dan ka ko bini pe maro ko biti makisha pe du di ma noy dan pete noy atinde nge yuni ka ti mbal karo kwa kisha out ti mikisha eto pe bera ger Apoy. ngala poy be We koda winyi bot Bishop Sylvanus Ogwal. Bishop me Islam pastorate the Pentecostal Assembly of God PAG. Kirango me yin tamuni icho nyo Papu. Mier mi kede puony boro teno. Kede jo me pashuture nyo kirango me Papu miero tel kede pashuture. Or ikoman kena ana no abedo papo ame gero tero tino na kasi gero ento ni na chiel tamor fe bini wia reko ni wan komiro bet kasi kero tino wane tipping an kede torge wan fe bedo sada chiel tino te bedo sada kene reko ni wan tino bedo ni chokare wani bedo chokare me ko bo ateni me kita me pasi wane tikede kita wana tiyo ko kede una chero tino wa toru kalche kedan wan ko bu kopi ko bu ki kwa una ti kwa me pe yomo yiwa wan ko bu me wudu eka wana to mi yugo kare kati gino ra una mi ko bu ade ko bu won wano yi khere me winyu idina tinene yo kare chate be rutie en ni no ena ana teniang ni ono karo bedo kirkwana teater kretino petika kare ikintor ke kache kedan otino wa ko ke koma alo ko kontor ke dagite ko bani ginu winya pilworo eto ginu winya peni pien ginu tikere mare ko ma chala balanga ber papu tikitana ter kede chakenina na chakireme tero tino atela ko na to tutin otino na duch chaki tina machiel na do last bone yika ni na me okatuni obedo yika me pire tek total ame kanisha kede tek waro na kakari gamente ni no tiu kar che kere ni ukela loha ikira me wano nyual total wan papu raising kar che kere tino bien imuke me okara ni tushu kire wa me dongo tino me kero tino pe no tikaka pieno tiene no tiene tiora tek nyangwen mi wan go ger ka che kero tino gero tino wan mi ne gero tino ingech wan mi ne gero tino ichwin wan mi ne gero tino ikir me ber wata ber kar che kero jo e ka do me angwen te bedo gero tino ikir me otino mi ber jo me tikere ngech me dongo lonyo mo ber meki be ber gino chahe malo dano chaha me potitiri Germany a deka ngweni dushu betero ti obere de ke foundation nyu guria wano gero me kelo tino ni malo pe oberu gurra be gurri me gero pe konyo eto gurri me mara kara chekere woro konyo nuo ko ni wana chala nyual woro kom lango tino wa wana chala pa woro tino wa na tino ube kero tino nyira pe opoke a ube miro neno mio priority bora nyira te keta ube te
manda obedo peka chiel la me wano tiu kendo over emphasis ikum dong anyira to weka wubo ko obedo tuon bal anyira ya ber eka wubo wan to tiu po concentrating me kon gina bedo jo po gina wubo me po ni te biro nyoma anyira wano tima ber product ni te bedo gino balle so no wan dushu en me na ko ni ami to wan la tele mechanism o tele mete kwar ke government do be involved e kelo tiro ni malo ana poyo wona tek bambi ku Project Officer Mariel Fathers Project man adur Betty ober kar me miya ng'eyo ni utiki ni kere yoba me choyo Papu atino jahe mwa para bishel tunu kere mwa piari ya beach wek jo tego nyo Papu utego puonji kere kire me gwako pashu Real Fathers Project ti te All Nations Child Development Center un mano chaho kere tamme rocho pachi miyo pachi bedo kashel kere kuch kere miyo papa tino ni bedo kere kare me puonyo tino gi yora ber weho tino dong a ber ame di macha ramo konyo pachi gi apapat weko winyi bot adur Betty project achala project officer melira ketenena kobo kede i Real Fathers Project oneno kopi kom papa yot papa me tigini ya kina mwaha para bishel tunu kede mwaha pier rio wia beach ame otiegini kede utino ame mwaha ge chahre ya chel tunu kede ya dek unyoni under 3 years program me papa atiteni ni tie me encouraging papu ayot me beru gini papu me atiteni papu ame beri yi kwa itino gi papu ame tiu yobere me punyi tino gi beru tino abesho unuwa ni pola kare programs du chame binu papu jo weho ko oho pola kare programs ame binu neno ka kopi kom anyira neno ka kopi kom tora yot eto nu papu jo weho ko oho eto wanu tiu neno ni ka papu jo weho ko oho nu pe beru danga yot pi pachi pien papu ti vere ki yi pashu yi nyom i dome kanisha i dome community donc program miene tie pi papa yot amito neno ni papu joni yena me tigi ni kero tina titino ni tina gin puru nywalo gina nywala ma chelli tieni gino pe gini kere ngecha duong meneno ni ngo utino ni udon yore ame miero no utino don kede donc program me papa yoti tiene me kwanyo papo adon me puonyo o papa yoti kere kire ame gin romo beru gini kere papa ber iyi pachi gi kere oyotino gi apuonyo gini papo ayoti ene monu wan o papa don wan to lungo gini mentors gina playing gini role lango mentorship role me making sure ni papa yoti ene oberu dan kere kero me beru jo atek chalo kitagin oberu gini mentors oberu gini kede ni yoba wanie utiu uneno Lera district utiu uneno Kole district utiu uneno Yam utiu uneno Doholo yoba ni wan utero ni gamente telo wie eto pe giro cholo pe ocholo pire jamo cholo pire tiu luong ni IIDC ame gine na te chokoro gine te yihani yoba ni tie me choyo gin papa yoti yene gin tutumia piera rio ilang sub-region kan eto ka neno mumote chane puru choke ken ka about ngono 45% to the 50 dog nyo by today eto to encouraging the stakeholders in the community ni wano tu binu me binu tunu podi community boru kanno kaka na papa yoti enti ye ko ni ngono ikonywa wunu utima identifying mewe ho chogi eka uteme yugi mentors ame akonyo gi yakina pashu kanu tino ni jopa teru gi kanoro papa yoti peja teru gi kanoro upunye gi ni abirda upunye medanga yayi community board gi kanu jo ame jo neno amotela mete kwa neno te moko ni kwogi tiabe jo amotela me kanisa neno te moko ni tiabe gine na binu beru gino puonye
both Papa Yoti. Abedo chalo program arik almost me otem arik me kare cha me a duong moro bedo kede wode ping te woti lok kede kita ngoa me en miri bet kede I dong kede go kede pashumere. Man yuba wani dang ti dang a wota mono gino puonye ni abere me woro lemo gine Papa Yoti iya kina pashu gi kanasha kuna en kare jingi ikire me bedu ngono Papo me ateteni kita miro puonj gini kedo tino kita me miro gin ugaer gini wata beri ya kina gin kede mongi kita miro gin log gini kede ya kina gi kita gin miro go gini kede leg me pashu gi kita me gin miro nen gini size your family size gi umit nip gini beda ram kwene kede resources gia gino tie gini kede ram go ke ya pe dongeno mi wanu tu terne gin papo a wanu tu lungni mentors adoni gin na beru gini kede kare me puonj gino tino ni gini mentors ni wando puonjo gi oko utigi ni ilera district otike de miario ipiera bichiel wi adek eto Papa Yoti tigi ni tutumia chiel imia ngwen ipiera ngwen wi angwen eto tu ko bini choye ni pot tum choye ni potia wara nyim don tu kwayo utichaga mente utala mete kwaro utala me kanisa jo ameti radio. You are very key in this program. Making sure ni the right information utunu bot Papa Yoti kede mentors kede Allah ubedatie da yi community ameti yakina pashukano. Opoya. Thank you for watching Lango News channel. Please subscribe for more updates.